Slijedi nam naš Be Healthy kutak, a danas ćemo u našem Be Healthy kutku govoriti o Be Healthy Premium crvenoj maki. A o tome kako će Be Healthy Premium crvena maka pomoći vašim problemima i zapravo pomoći vašem zdravlju i olakšati vaše probleme, govorit će nam naši današnji gosti, gospođa Ana Jurić, magistra nutricionizma i vlasnik brenda Be Healthy, gospodin Ricardo Šetić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I zamolit ću gospodina Šetića da nam kaže u čemu je posebnost brenda Be Healthy. Znači, tvrtka Farvest plasirala je na tržište Be Healthy brand preko austrijskih partnera koji su već na tržištu 38 godina. Bave se proizvodnjom i istraživanjem na bazi kvalitetne prehrane, dodataka prehrani, vitaminima, mineralima i oni su odlučili prije par godina plasirati na naše tržište vrhunske proizvode i vrhunske kvalitete. A slogan Be Healthy brenda je? Slogan Be Healthy brenda je najbolje od prirode za dug i zdrav život. Odlično, upravo o tome ćemo danas pričati. Koje ste nam sve to preparate donijeli? Znači, neke od proizvoda smo donijeli da se vidi, neke smo i prezentirali već u vašoj emisiji. To su tekući oblik magnezijevog klorida, heksahidrata, natrijev askorbat, znači puferirani vitamin C, vitamin D3, kaliodid. Onda smo donijeli, iako ćemo u budućnosti pričati o tome, CBD, kanabidiol. Isto tako kavu, kanabisimo kavu, koja je jako kvalitetna. Ujutro kad popijete tu kavicu, onda ste odmah sposobni da funkcionirate. Ne trebaju 2-3. Jedna je dovoljna. Ne trebaju 2-3. To mi treba pod hitno. A danas, kao što je rekla Sandra, pričat ćemo o premium crvenoj maki. Većina, to je skoro svi naši proizvodi su prijavljeni pri Ministarstvu zdravlja kao dodaci prehrani, tako da je sve znači vrhunske kvalitete prijavljeno i znači ima dozvolu da se stavi na tržište u prodaju. Super. Što je znači garancija kvalitete i pouzdanosti zapravo tih proizvoda? Točno tako. Super. Uglavnom, ali mi imamo danas i posebnu napomenu za vas, dragi naši gledatelji. Zato stvarno obratite pozornost jer je cijena Be Healthy Premium crvene make redovna 187 kuna i 50 lipa, a sve do nedjelje, kad je naše emitiranje emisije Izbori Zagrebe Dobro jutro završava, ova cijena je sa popustom od 20%, točnije 150 kuna. I to naravno nije sve, jer ako naručite 2 proizvoda, treći vam Be Healthy poklanja. A ovo nisu jedini preparati koji se mogu naručiti. Naime, možete naručiti još preparata, a sami, odnosno kombinirati ih sami ili u dogovoru sa našim agentima koji su vam na raspolaganju, je li tako? Točno tako. Znači, mogu zapravo uzeti jednu maku i recimo jedan magnezij i dobiju treće na najbolju kombinaciju, da, koja je njima za njihova. Da, svako za sebe odabere kombinaciju koja mu u tom trenutku treba. Odlična ponuda. Dobro. Ja imam zapravo sad jedno pitanje. S obzirom da ja sad pričam kao crvena maka, a maka zapravo može se izgovara i maka, i maca, i mača, svakakve čujemo izraze. Je li to zapravo sve isti proizvod, ista biljka? Je, sve ista biljka. Znači, neko je zove maka, neko mača, neko maca. Znači, nazivi su različiti, ali crvena maka, žuta maka, crna maka, to su najpoznatije make na našem području, iako ima jako puno vrsta. To je u stvari repica koja raste na Andama, znači sadašnji Peru i Bolivija. Znači, maka je prah za hormonalnu ravnotežu. Zbog svojih iznimno ljekovitih i hranjivih svojstva i blagodati koje pruža čovjeku, svrstana je u super hranu. Znači, maka na latinski Lipidium maienil, tako nekako se izgovara, je biljka porijekla, znači, s područja Anda, raste na visinama 2,5 do 4,5 km. Znači, to je najviše je poznata u maloprodaji, znači u plasmanu kao prah. Znači, ona se koristi kao prah. Mi smo je stavili u kapsule da se lakše konzumira i da se zna
koliko i na koji način, to ćemo kasnije i reći. Prema legendi su čak davali Inkima da imaju jaču snagu kad su išli u borbe ili za svoj, znači, svoju izdržljivost. To su legende, ali sigurno je nešto od toga i istina. I njen korijen je stoljećima za domorodce izvor snage i plodnosti, znači korijen make. A nakon konkvistade Španjolci su je doveli u domovinu i poznavši tako i Europu sa makom. A jedno vrijeme se intenzivno koristila na španjolskom kraljevskom dvoru da bi znanje tog korijena i te repice nestajalo vremenom. Ali kad, mislim, 60. godina prošlog stoljeća, Španjolci, Njemci i još Amerikanci, Peruanci doveli su opet ovu biljku u Europu i danas je jako raširena i poznata u prehrani, to je dodacima prehrane, kao kvalitetna biljka i kao super hrana. Dakle, da ponovimo još jednom. Cijena crvene make je 187,50 lipa. Za vrijeme trajanja ove emisije i za vrijeme trajanja naše reprize koja je u 19 sati, a i izbora iz emisije koja je u nedjelju ujutro u 8:30, možete dobiti jedinstveni popust od 20%, a ako se naruče 2 bočice, onda je to 300 kuna i dobije se jedna na poklon, jel tako? Točno tako. Malo promocije, neka ljudi isprobaju i kad budu vidjeli vrhunsku kvalitetu proizvoda, oni će i dalje biti konzumenti sigurno ovih proizvoda. Tako je, ali to nije sve, kako smo već i napomenuli, jer možete, znači, sve do nedjelje, do iza naše emisije, možete i kombinirati ove proizvode. Također vrijedi akcija na sve te proizvode, svi su 150 kuna, tako da svakako se isplati iskoristiti jer možete svoju kombinaciju prema sebi, prema vašim potrebama i željama. A mene sad zanima u čemu sve pomaže crvena maka i za što je sve dobra? Pa crvena maka je dobra, ako svedemo na jedan nazivnik, možda onih ženskim tegobama uzrokovane hormonima. Tako da može se krenuti od menstrualnih ciklusa koji žene često imaju i PMS i bolove i tako dalje, gdje svakako može ublažiti te simptome. Simptome neplodnosti koje su uzrokovane hormonalnim disbalansom, te na kraju menopauze gdje cijeli niz tegoba menopauze maka ublažava. Ali pomaže i muškima, ako se ne varam. Pomaže i muškima itekako. Znači, energija, izdržljivost, isto hormonalni balans. Znači, jako je kvalitetna i za muški rod i za ženski, ne pogotovo. Ali ako se ne varam, maka blagotvorno utječe i reći ćemo to tako na one segmente koji će sigurno zanimati naše gledatelje, ali vjerojatno i gledateljice. Je li to tako? Tako je, da. Znači, u mnogim radovima je istraživano kako djeluje maka na plodnost. Tako da je potvrđeno da maka djeluje na spermatogenezu, znači na brojnost spermija kod muškaraca, da djeluje na erektivnu disfunkciju. Čak je, ajmo reći, proglašena nekakvom biljnom viagrom, nekako kolokvijalno kako to muškarci... Prirodnom zapravo. Prirodnom, tako je. A ne znam, naravno, kod žena pojačava i libido. I ne znam, naravno danas u moderno vremena je svima važan nekako taj izgled maka, može pomoći i u gubitku kilograma i izgradnje mišićne mase, tako da... Evo, ljeto je pred vratima, pa krenimo. Jedno 4 kile. Da. Znači, što sve, koje su zapravo nekako kad ih na kup stavimo pogodnosti make, osim tako, ovih nekih stvari koje smo napomenuli, znači može se raditi na povećanju mišićne mase i na smanjenju zapravo masti u organizmu. Što još ima? To nije naravno njena funkcija kao sredstvo za mršavljenje. Ali pomaže. Pomaže zato što je maka bogata makro, mikro elementima koji u toj nekakvoj sinergiji pomažu našim signalnim molekulama, hormonima. Znači, djeluje na gotovo cijeli endokrini sustav, a ne sadrži sama hormone ili hormonima slične molekule.
Tako da djeluje i na stres, zato što djeluje na nadbubrežnu žlijezdu. Kao adaptogen djeluje svakome, se može prilagoditi proizvodnja tih hormona da se prilagodi potrebama osobe koja ju uzima. Također djeluje i na hipofizu, na živčani sustav gdje se kontrolira i ti signali gladi i želje za hranom. Znači, djeluje na spolne hormone koji opet mogu utjecati na nakupljanje masnoća. Izrazito je bogata vitaminom B1, B12, vitaminom C koji sudjeluju u izgradnji mišićne mase, tako da ju i mnogi sportaši koriste kao sredstvo prilikom bavljenja sporta. Izrazito je bogata kalcijem. To je, recimo, danas se često uspoređuje zato što mlijeko nekako izlazi iz upotrebe radi velikih intolerancija na šećere mlijeka. Tako da je maka jedna bogata namirnica za unos kalcija i time može pomoći u sprječavanju razvoja osteoporoze i bolesti kostiju. Tako da je zaista širok taj spektar. Da, ali ako zbog ničeg drugog, evo ja sam uvjerena da će muškarci i žene to prepoznati ako zbog ničeg drugog. I povećava tu energiju opet preko tih hormona na djelovanje, da se nekako i to već isto djeluje i na plodnost i na libido. Ali ono što me zanima je zapravo kako znamo koji proizvod odabrati. Sad, ne znam, dođemo u ljekarnu neku i trebamo se između onih silnih vrsta proizvoda, kako ćemo odlučiti da baš tu maku uzmemo? Zašto? Pa gledajte, maka treba biti organska, znači treba paziti jer znate i sami da na tržište može sve se plasirati i plasira se. Treba biti certificirana, treba biti ispitana, ali bitno je da se gleda uvijek da je to organski proizvod, da je to kvalitetan proizvod, da je to od kvalitetnih dobavljača, to jest proizvođača. I jedan od tih proizvoda je i Be Healthy crvena premium maka. Znači, puno vrsta make djeluju malo i jako, ajmo reći, teško na želudac, pogotovo kod žena. A što se tiče crvene make, premium crvene make od Be Healthy, mi još nismo imali takve povratne informacije. A bitno je jer ako vi ne možete koristiti proizvod, a kvalitetan je, onda naravno da vam je žao što ne možete dobrobiti tog proizvoda unesti u organizam. Znači, ako nije kvalitetna, ako nije organska, ako nije to stvarno 3-4 km nadmorske visine na Andama sa strane Bolivije i Perua, nego je ne znamo odakle, onda naravno da je greška samim time što smo kupili, a nije takva kako smo mi mislili. Znači, treba odabrati kvalitetan proizvod. U kojem obliku je, mene to sad zanima, raste ta maka, što je to zapravo i u kojem obliku dolazi kod vas? Znači, maka je repica. Znači, ponavljam, ima puno vrsta make, ali kod nas su poznate žuta, crvena i crna. Žuta je najrasprostranjenija, ali se pokazalo u Austriji, kažem, skoro 4 desetljeća, sad ne znam koliko baš tu maku imaju točno, ali sigurno dugo, pokazalo se da je ta crvena najkvalitetnija. Da je puno lakša za unos, za korištenje, a dolazi u prahu, kapsulira se, stavlja se u kutice, tako da možete držati u torbici. Kad osjetite, ili 1-2 puta na dan, kad osjetite potrebu, s vodom se popije i znači vrlo praktično i jednostavno. Nije zapravo uvijek bitno samo gledati na cijenu proizvoda, već zaista na kvalitetu. Ako već nešto plaćamo, da onda znamo zapravo da smo kupili kvalitetan proizvod koji će nam pomoći kod nekih stvari. Da, kažem, ljudi gledaju samo ime, a ne gledaju ono deklarativno što u stvari piše iza. Znači, moralo bi, ako je stvarno organski proizvod, trebalo imati certifikat, treba biti znak i naravno da su ti proizvodi koji su organski, koji su kvalitetni, puno veći učinak daju za organizam nego oni koji su konvencionalni, industrijski, logično. Pa ja bi sad možda još jednom napomenula našim gledateljima da imamo od danas pa sve do nedjelje, do iza naše emisije iz Izbor iz
Zagrebe Dobro jutro i akciju na ovim proizvodima kojima je redovna cijena 187 kuna i 50 lipa, a za vrijeme akcije je popust od 20%, što znači da su proizvodi po cijeni od 150 kuna. I ako naručite 2, treći dobijete na poklon. Ali crvena maka nije jedina stvar koju možete naručiti. Neke proizvode smo već prezentirali, neke ćemo tek prezentirati. Dakle, možete naručiti bilo što u kombinaciji u kojoj god želite ili u konzultaciji sa našim agentima koji će vam naravno pomoći savjetom. Tako. Ja bi još samo se malo dotakla, pričali smo o tome kako uzimati zapravo maku. Pa kako znamo zapravo da nam fali nečega i na koji način uzmemo? Rekli ste po potrebi 1, 2, kako je najbolje? Ne, to po potrebi kad osjetite da vam treba još. Dobro. Znači, kaže se čak do 6 grama make da se može uzeti dnevno, ali to ovisi o organizmu. Što to znači u ovim kapsulama konkretno? Kapsulama bi bilo 12 takvih kapsula, ali mislim da je to i za većinu ljudi previše. Znači, gram, 2 na dan je sasvim dovoljno, znači 2 kapsule. Puno ljudi koristi maku u kapsulama, puno ih koristi u prahu, pa pomiješa neke sokove, pomiješa, ne znam, mlijeko, vodu, ali kapsule su puno praktičnije jer vi znate točno koje je doziranje i najkvalitetnije se pokazalo kad se uzima sa puferiranim vitaminom C. Znači u kombinaciji i vitamin C, osim što znamo što on i da je najzastupljenija tvar od vitamina u organizmu i koliko je kvalitetan za organizam, ali isto tako energiju nam povećava i u kombinaciji s makom imamo dupli efekt. Znači dupli efekt i uzeti jednu kapsulu ujutro, jednu popodne je fenomenalna stvar za naš organizam. Ako mislite navečer negdje izaći ili ako imate nekog posla ili ako radite, onda se može i navečer konzumirati da se opet dobije na kvaliteti izdržljivosti i energije organizma. A kad se recimo bavi možda nekim sportom koji je zahtjevan jer se može isto tako uzeti umjesto možda nekakvih energetskih dodataka? Sportaši jako puno koriste vitamin C, maku, znači suplemente, dodatke prehrane, proteine, to je za sportaše skoro pod obavezno. Tako da su to učinci za tijelo jako bitni. Može li se pretjerati s makom? Što se događa ako unesemo previše? Što se događa ako unesemo previše? Pa mislim, svaki organizam će drugačije djelovati, da. Sad, pošto tako, ajmo reći, busta organizam, znači pojačava ta nekakve doživljaje u organizmu, eventualno može doći do nekakve nesanice ili nešto, ali i to su diskutabilni možda zato što baš recimo u simptomima menopauze koje ublažava maka pomaže mirnom snu i tako dalje. Tako da naravno da nisu još razjašnjene sva djelovanja, ali mislim da nisu poznate neke drastični nekakve indikacije nuspojave i tako. Ricardo, ima li kakvih povratnih informacija od vaših korisnika koji već koriste crvenu maku? Sigurno su nešto i rekli o tome. Da, imamo puno povratnih informacija, feedbacka od ljudi i to od mladih pa sve do skoro 100-godišnjaka. Znači, nekad možda je to malo i placebo sistem, ali to je kratkoročno. Dugoročno se pokažu stvarno učinci. Imam, na primjer, jednu gospođu koja mi je javila prije baš par dana. Kaže, znaš šta, ja ti ne mogu piti onoliko 2-3 kapsule, one make. Kaže, onda cijelu noć ne mogu spavati. Popijem jedno jutro, fenomenalno. Onda mi je rekao, isto prije par dana sam bio na tehničkom s autom i dečko koji tamo radi, znate kako su oni na vjetru, na kiši, na propuhu i uvijek je imao problema sa raznim prehladama, energijom, nije imao energije, bio je umoran jer stajati na nogama, ne znam, 8 sati na takom nije baš jednostavno. Od kad je počeo konzumirati maku i vitamin C u kombinaciji, kaže da se preporodio. Znači ima puno takvih feedbackova, povratnih informacija od ljudi koji koriste da im je jako puno pomoglo što su, ajmo reći, suplementirali organizam i osjećaju se puno izdržljivije, puno više energije imaju, puno su jači, koncentriraniji. Znači da ipak itekako pomaže, a da nije samo kozmetika, ne?
u organizmu, nego da je kvaliteta i ljudi su zadovoljni. U većini slučajeva jako zadovoljni. Što je sa djecom? Zapravo znamo da djeca znaju biti iscrpljena uslijed svih van nastavnih aktivnosti, školskog programa koji je preopterećen. Oni su jadni stvarno, treba im odmora, sna, a to koji puta nije ni moguće. Kako je sa djecom i sa mladima? Zapravo smiju li oni uzimati od koje dobi maku? Ja s djecom nemam iskustva, iskreno, ali maka sadrži alkaloide koji su prihvatljivi za uzimanje. Nije nešto, ali ne znam da li bi ispod 12. godine davala djetetu. A možda njima ni ne treba, oni su onako puni energije. Da, opet kažem kako ko, ali znači biljni preparati su više manje sigurni za uzimanje. Naravno, prvo treba nekakav vremenski period uzimanja da se počne osjetiti učinak tog preparata. I naravno da će svako slušati svoj organizam. Tu je taj bitna komunikacija i sa stručnjakom, bitna je tu i komunikacija možda s prijateljima ili nekim ko će vam reći pa ako ti ne odgovara, nemoj uzimati. Ali kod mene su recimo povratne informacije uglavnom pozitivne na maku, tako da kažem, za sada sve pozitivno je, više došlo nekakvih feedbackova, što se kaže, nego nekakvih, da je neko prestao, više su ljudi prestali uzimati iz ljenosti. Da, treba se pridržavati toga malo. Ljudi vam često uzimaju više dodataka prehrani, pa onda neki izbace tijekom vremena. I to je to. Ali ovo je svakako za preporučiti. Hoćemo li zaključak neki napraviti možda? Može zaključak, samo da se nadovezem da puno ljudi misli da ako uzme 3 mjeseca, 4 mjeseca i da mu je sad super, da ne treba više. I onda ga mi pitamo, a dobro, onda zašto svaki dan jedeš i piješ, spavaš ako ti ne treba? Jednom spavaj 3 mjeseca ili pojedi nešto. I dosta. Dosta, ne. Znači, suplementacija hrane je jako bitna jer praktički jako je teško naći kvalitetnu hranu danas na tržištu, većinom su to proizvodi i znate i sami kako je zemlja iscrpljena, nema u zemlji ni vitamina i minerala i zato se suplementacija savjetuje svakodnevno da bi čovjek stvarno funkcionirao i da bi organizam bio jako, jako kvalitetan i da se može od koncentracije glave do sna kvalitetnog imati i zato premium crvena maka Big Health ima sljedeće dobrobiti za zdravlje, znači povećava razinu energije, uravnotežuje rad hormona, ublažava simptome menopauze i PMS-a, djeluje pozitivno na seksualnu energiju, pomaže kod neplodnosti, pomaže kod nesanice i stresa, povećava tjelesnu izdržljivost, pozitivno utječe na zdravlje srca i krvnih žila, poboljšava pamćenje, koncentraciju i pozitivno utječe na zdravlje kosti i zubi. Odlično. A sljedeći puta će nam Big Healthy gostovati u četvrtak 7.6. A govorit ćemo o konoplji. Ricardo, hoćeš samo reći točno koje konoplji? Govorit ćemo o cannabis sativa, znači takozvanoj industrijskoj konoplji i kanabinoidu CBD. Znači, bit će stručnjaci s nama koji se bave time, instituta međunarodnog, tako da će naši... Nek nas prate. Nek nas prate. A 25. u nedjelju možete Big Healthy gledati u emisiji Rubala Show. I hvala vam puno na gostovanju i ovim lijepim informacijama. A vi, dragi gledatelji, znate, akcija traje do nedjelje.